Nah, jangan wasubaha, wasubhanallah. Nah, ulang. Langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa asila shad. Bedakan shad dengan sin. Kalau di situ shad wa asila. Coba ulang wa asila. Ini wajah. Bukan wajah tu. Wajah tu wajhiya. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal Enggak, bukan inna. Kalau inna sesungguhnya kami, ini sesungguh aja. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulang. Langsung wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa lidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang bismillahnya, jangan lari daripada kesalahan dalam hijaiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Baca semua. Jadi kalau salah bisa kita bilang. Udah saya bilang kemarin dah. Ihdinas sirata. Shad di situ bukan sin. Kalau sin udah beda maknanya. Asalnya tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi kalau kita pakai sin, ihdinas sirata, itu berarti kepiting yang lurus nanti artinya. Jadi yang benar ihdinas sirata. Ulang. Semuanya. Ulang. Di situ bukan magadu, bukan da di situ, tapi lot. Salah satu daripada pipi itu kayak meletus ataupun meledak. Maktu, salah satu pipi ya. Nah, ulang coba. Ghairil makdu. Ghairil maghdubi alaihim dalam huruf hijaiyah nggak ada itu waladolin, nggak ada. Waladolin. Coba ulang.